আমি অনুরোধ করছি। দ্বিতীয়ত হলো সবাইকে হাততালির জন্য আমি অনুরোধ করছি, হাততালি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। हामबाय जोंनि बेलाय पंकजा ini Bortila area under 9 halal asram residing constituency ini mo area wo kaisa 6 room ni kaisa install renovation khaijaka doga dugan khuloi jaka ini ni o pandawo sini chief guest inaugurator tongmani sini honorable CM Sir Runel o kaisa bini urgent meeting tomon doge bo phaimalia o pandano angno okha doga khuloi rikha engkai ini ni je basic stall o stall lo dugan manai engkai sojona Lolit Das, Pradip Tati, Shivcharan Das, Santosh Gwala, Susila Deborma, Banu Tati. Borok sojona, soita stall mangka, engkai belai borok mane tongthokjaka. Kebo gobangma borok to suno amo hai sanai dong. Suno bo tang bidini. Kaisa kok mono sanamo jugo borok saimano je sini TDADC area o খুব একদম লিমিটেড ফান্ড থাকে ও লিমিটেড ফান্ড ni bisingo entire tiprano sini TDADC area no bahai ke salomani sum saloge maya hai pano o limited fund ni bisingo pano sum try khayo je sini TDADC area o oi dugan no dinan bagai dugan store lo ham kam khlai man thun aba je sum try khayo o try khamene bisin tui sum tini 6 store ani own constituency Bortila area o sum khairi manka next stop khainayo ke butini sai to mungtonai mo hage tang bijani mo tangmani budget hingkai 19 lakhs by no 6 room sadui nok tangai maka abo খুব একদম difficult tough haisi 19 lakh by kaisa 6 room mane sat dalai roi khani খুব tough haisi haibono sini borom gunan sini executive card dini sini firder mani sai tumu mai abo khai maka abon bagai jingbono belai hambai ai logi tongo sini khai jadi sini chairman sini borom gunan ata disu tongo sini sabjonni subsidio sini borom gunan kirit debarma tongo subjonal committee ni vice chairman uttom debarma sini social activist sini madam dinamala ei bong am chani je jinini o je Bortila ni mo area ni ward ni member Lolit Das boun bai thango mo dogano mangka mane belai excited abono sanamo jungo naji sudo sini TDADC area no sing town area hagena agat la hagena na judo sing sare sajono mo jungo kaisa municipality area rago kaisa municipality area wase 3000 crore rang tho the entire sing Tiprasar na bagai sing su rang lija 900 700 ama hage rang lija go Memang saya mana awam di sini loh, sini kebang mah sini, di sini staff loh, sini TDADC saya kene loh, bonus salary tunggu, mana sini pensioner tunggu, sing kelainnya musim kan sih kelain ni awal habis tu, hai pano all limited kan di sini loh, sing zaman saya kelai tunggu, sing kebo tinanggo bo kelainnya, sing bawa kerja saya itu tunggu, jadi sini TDADC loh direct kan nagai, sini TDADC ni, the public ni demand orang sempul cipta mana ni, sing asal tu bisnes, gaya asuno, jodoh hambai.